Angkai tamu nonoran channel na subscribe laya Khulumkha. Angkai subscribe laya di ang ketal job advertisement tai online information related videos namu. Angkai fadi tini kasih ketal job advertisement nai omo angka Tripura University ni bukhati reserve kha. Angkai omo naji pun address tongo West Tripura. Angkai pun omo advertisement number tai date reserve kha 3 तारीख को रिजर्व था और एडवर्टाइजमेंट इनके अमों का अंक नाइटी तमो इंटरव्यू ऑफ रिसर्च एसोसिएट नाइटी स्टूडेंटशिप तंगो तकिसा तंगो हॉस्पिटल अटेंडेंट तंग और तीनटा पोस्ट तंगाई कैसे अंक रिसर्च एसोसिएट तकिसा अंक स्टूडेंटशिप तकिसा अंक हॉस्पिटल अटेंडेंट इनके अमों निपाक दे क्वालिफिकेशन ता मनांग नोरो वीडियो नो पाठक करोते नाइ तंगी इनके और साजा कनाइडी नेम ऑफ द पोजीशन Angka number of post tongo angka tai fellowship bisek omo rejangnai tai qualification tam nangnai omo joto no ang son angke omo angka naidi research associate ni bagai angka kaisa post no tongo omo kaisa post no angka bang no rejangnai 47,000 khaye angka jagao naidi tamona sanja ka qualification angka or sanja ka naidi candidate should have PhD degree khlaijakna nangnai in computer science engineering go tai information technology go having 3 years research khlajakna nangnai teaching and design and development experience after MTech kai ME degree in computer science engineering go khlajak tamai ingkar sajaka naidi tai at least one research paper tona nangnai science naidi ingka omoni bagai ingke qualification je PhD khlajak MTech ME pajak borok apply khlai manai Ngata kisah tongo naidi studentship or bokorsan talang jangnai 8,000 per month rejangnai ngangka jagao sajaka naidi candidate must have a first class MTech khlajak na nangnai je computer science MTech khlajak tongnai poro apply khlai mano ayake information technology with naidi knowledge tongnai nangnai naidi python tai deep learning programming framework je qualification tongnai apply khlai naidi ngata kisah tongo hospital attendant tongo or bokorsan talang jangnai or 7,000 per month rejangnai gaka jagao naidi candidate must have naidi or class 10 pass injakhanyo ungo te o jagao sajaka naidi experience tongno nangnai sajaka or physical medicine hayake rehabilitation PMR at least 5 years experience tongkha or apply khlai manai ganoni naidi or sajaka naidi je candidate interested tongnai qualification tongnai boroni complete biodata tai naidi self attest copy je certificate mark sheet tangoi mani borongni email o khai ma honai ko email jak ang PDF nai description o bori rinai oma 8 tarik April jora tongo gangka shortlist candidate 10 tarik borongni website o rejangnai online omo interview ongnai offline no ongnai gangka je candidate interested tongnai qualification tongnai bor apply khlai naidi angka tomong nonor tabuk pana ni channel no subscribe khlaya khong angka subscribe khlai ridi ang omahai na ketal job advertisement kai online information related videos namu angka tirin bagai am sunong situng jotono no Hambai